Lokhuluma ngoVusikhoza umshana wemkhwenyana ngumalume wami loshadako namhla le ngijabula kakhulu ukuthi namhla uthatha isinyathelo lesihle lesisha futhi ngithembe ukuthi bengisina ngibona leli khaya ngilibona ukuthi likaphelelanga bekubuya kuyihouse but now it's going to be a home ngoba naku makoti lo ngumalume kade utawufika la ekhaya kulisuku namhla malume ngimfiselela konke lokuhle kungathi konke la kwendako angacalisa phambili uNkulunkulu kude konke kuphumelela ngiyabonga ngim Ernestina Silvane nginoxolo ngimfisela umshado prosperity blessings joy and everlasting forever and ever. Mina ngimAdelaide Mavimbela njengoba uNkulunkulu vele beyasambusisile ngemshado ngicachubeka ambusisa njalo ngaletinye izinto letinhle. Lokhuluma ngoJoe Mbambo umntwana wasabelo Mbambo lo ashadako namhla nami ngithanza kumfisela lisuku lakhe leluhle namhla njengoba ashada nje singathi lisuku lakhe lingaba luhle inkosi benabo bagcine bakhe likhaya labo ligcine ngiyabonga. I wish Noxolo a prosperous wedding atiphathe kahle and it have to be a long wedding ngabi into yamanje kuphela inolelo lutse emshadweni wakhe. Thank you. Mina ngimthemba ngakamashaba umngani wasabelo namuhla ngithanza ukuthi ngifisela umngani wami ilanga lelihle njengoba ashada lokukhulu kade ukuthi atiphathe kahle emshadweni wakhe njengabangani bakhe sithanza kumfisela konke lokuhle kuleli hambo lekaliqala konamuhla siyathemba ukuthi inkosi itawuba naye itamgcina imphumelelise etifisweni takhe. Okay, igama lami ngiyoliswa Nsikeni. Ndizobe ndiyayiphinda le ndixelela yona Noxolo. Anyway, I wish you all the best. I believe that what has been brought together by God will never be separated by any man. Keep smiling and be strong as the woman I know you. Fiselo kuhle chomi yami. All the best. Love you. Bye. Mvombi yami Xolo. Ngufisela inhlanhla lenhle make emshadweni wakho. Ubambe sesu, ubambe noma kunjani. uNkulunkulu akubusise kuko konke lo daba wenda kona la uthinza khona yonke indzawo emakhishini ekamereni kuphe emadining room la uphumela khona ngisunkulunkulu abe nawo athinze lonke ngisho nasejaridini nangaphandle uNkulunkulu akubusise emntwana wami uhambe kahle emshadweni wakho ungcwele Nkosi kubusise. Namuhla ngijabulile because ilanga lami lokushada and as you know, getting married is every girl's dream. So I'm happy today my dream has finally come true. But I want to thank God because if bekungasuye bengengize ngibe khona la if bengasikuthanza kwakhe so ngithanza kubonga uNkulunkulu kakhulu umusa la ngendele wona lithando ukunginakekela without yena I'm nothing. So ngijabulile namuhla ukuthi la khaya ngiyophuma ngemshado and ngifuna ukubonga makwami kuko konke la ngendele kona ukhombisile ukuthi ngimakele oqotho unginakekele since ngimncane akakangishiyi endleleni noma ayibona ukuthi noma athi sengimthwalo asiyekela kodwa uchubeke njalo wasifundzisa futhi nelivi and ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu ukuthi ngingilekileli ngiko because of lo maka la ngiphe yena. So asijabuleni sonke ezinamuhla ngishada and I wish ukuthi ngibone nalamanye ama bridesmaids wami ashada one day. Ngimkhwenyana walisula namuhla ngijabulile lilanga namuhla uthi ngiyashada lebe ngilifisile wakathi ngaba impumelelo sijabule sonke emshadweni. Sinamba toti langa lami lengaqala ukubonakala usekhaya kubo but before ngekhaya kubo ngaqala ngabona ipicture yakhe ngiyobhukhela amalenas emalelane ngathi mangibona ipicture yakhe ngabe sesengiyamfonela wangitshela ukuthi uhlala kuphi then ngahamba ngayombona ngilasaqala kubona nakhona saqhuba yonke impilo yabamnanzi alithini namhla size sishade. Lo mshado wethu sicabambelela ukuthi siphumelele ukuthi sithembane thandzane sihlale sonke sijabule ngaso sonke isikhathi. Umehluko ngubonile ngizithatha decision lengithethe ukuthi ngimshade ukuthi ufike wayitshintsha impilo yami ngatibona ngiphumelela sengihlala naye ngabona ukuthi lona mfati lebe ngifuna yena ulungele ukuthi ngamshada.
ngiJoji Mbambo lo shadayo namhla ubhuti wami lomncane thina siyifamily yaKaMbambo ngijabule kakhulu ukuthi ngibone umfana wami ashada into lemqoka kakhulu kulo mndeni wakithi waKaMbambo ngijabule kakhulu ngathi umndeni wakithi waKaMbambo ngajabula njengoba kuyiWellsday namhla la kaMbambo ngijabule kakhulu ngimfisela inhlanhla lenhle ukuthi aphumelele emshadweni wakhe angafani nalabanye ukuthi uma bashada babuye sesibabona ba divorce sicela ukuthi impela umakoti abambelele lapha ekhaya ahlale njengomndeni wasekhaya angifuni nje ukuthi ngizwe ukuthi kune divorce umndeni ungashadeka kakhulu ngalokho simfisela inhlanhla lenhle kakhulu ngathi uNkulunkulu angaba nathi umndeni waKaMbambo kanye nomfowethu omncane. Ngijabulile bhuti wami uyashada namuhla umntwana okugcina ekhaya kubabe sijabule kakhulu singumndeni ungathi uNkulunkulu angawubusisa lo mshado aze akhule kuze kufike ekugcineni. Bhuti wami ngimfisela inhlanhla lenkulu ukuthi asangenile emshadweni abe ngibabe loqotho njengoba ngiyamathi ungumntwana lothanza inkosi Jesu ahlale kahle ngokuthula ekhaya lakhe kanye nankosikazi wakhe simfisela inhlanhla lenhle. Sibonga babelithuba losiphe lona akuyi ngenhlakanipho yethu akuyi nangemandla ethu kodwa kuya ngemusa wakho uNkulunkulu wethu loyingcwele nangumba nakho uNkulunkulu nakule nkonzo yemshado live lakho babe lisifundise kahle ukuthi onke emakhaya babe aqanjwe nguwe kanye umnikati wemshado moyo oyingcwele namanje ke babe wethu loyingcwele sisaphuma siya enkonzweni uNkulunkulu hamba nathi useluso usivikele usinakele wonke umsebenzi babe siunikele etandleni takho moyo oyingcwele egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha amen. Ngifake lapha manje. Ngenxa yakho Jesu simile nje siyabonga ngenxa yakho Jesu
asibashayele intandla bayangena ke asibashayele intandla kuvakala intandla kuvakala umlulungwane emshadweni yathi nemona man yathi nelunya man Bayan yathi nemona man intandla umlulungwane dingwele emshadweni mshado lento asibashayele intandla bayangena asibashayele intandla asibashayele intandla awu madoda ashaya intandla ashaya umlulungwane asibashayele intandla madoda ashaya intandla tingenile titroyi ashaya intandla ashaya umlulungwane tingenile titroyi akunabomake laba emlulungwane la akunatinsizwa tatinkwela la awu madoda bayacela ke ukuthi angangena imbambo la sisi kancane kuphoza bafuna kuhlalisa tivakashi nemndeni wakambambo la iyahlala ke ifamily yakambambo ngeke ifamily letala umkhwenyane lo ngiyakhola kamakoti yakumakoti sehleli ifamily ngiyanibona nje nonke lenihleli lapha nibakomakoti angithi ngiyanibona ngalendlela nibahle ngayo kuthi nibakha umakoti anibakamkhaje wadume ngebuhle so yakubona so angisho ukuthi wena losakho sibonga sisihle nawe umuhle esayidini lakho kodwa bakamkhatsha wabona utambona ke makoti nakaphuma la ukuthi muhle kakhulu. Thank you very much. Ashaya intandla umkhonyane uyangena nyala kungena mbambo manje shaya tandla wena shayile mbambo tandla kungena iprince lapha kungena mbambo shaya tandla wena ushayile mbambo shaya tandla wena ushayile mbambo labantu banemona lapha ninemona man yathi shaya tandla ushayile mbambo hlalani phasi labantu banemona shaya tandla bo ngumbambo longenako madoda ngumbambo longenako
Alright. Ngiyacela nje Mbambo, awume kancane lapho Mbambo man. Yeah. Shayatanda umshayele Mbambo. Mbambo asuphucuka babuke ngala. Shayatanda wena. Madoda shayantanda Mbambo na ungenile. Hey madoda. Ay, ngifuna tanda nomlulungwane bo. Hawu Mbambo. Yeah, uyangena Mbambo. Yeah, uyabona kunento leke nginothise la. Kunento lengiyincinelile basangena Mbambo la. Kunemlo omzala lokusinzekile obe siyakhala. Mshayele entandla. Ungeke wathi ukuthi nomlo omzala ukhaliswa yini mara ngathi for sure uzokhaliswa luthando lenjabulo. Shaya tandla wena. Yeah, uyakhala umbonile mzamnumzala bhotangisi. Ngicela yeah. Ungenile ke Mbambo. Yeah, ingenile inqwasimende, shaya tandla nje, ingenile inqwasimende. Yeah, lingenile iqathazi. Ingenile insizwe insizweni. Yeah, awuboni ke. Ungenile mangethe. Madoda. Hayi, lamkhatsha wakhetha lapha kule Mbambo lo. Yeah, wakhetha indoda ayinhle madoda. Uyataka kufanele uhlala kamhlusha wena. Uyataka kufanele uhlala kamhlusha wena. Wena ufanele uhlala phesheya ngalabo mangweni so uyakubona. Oh! Thank you. Ngena mamkonyana, ngena makoti kenyana, ngena makoti. Aha. Yeah, ngulutha van Diana Ross, bana Lion Richie. It's Endless Love. These are one of the songs I started composing Sakula. Nabumasilela lapha. Endless Love. Ashaya intandla uyangena ulamkhatshwa. Uyangena ulamnguni. Shaya tandla. Ngibone mina uma kungena Mbambo la kutsinzeka make from the family ya Mbambo angathi kuthi njoba ngena lamkhatshwa omhle na kangaka angeke yini batsinzeke bakamkhatshwa yini. Yeah, bona bakambambo nje bangabahlala yini bangatsinzeki tsinzekani majasi nilinzile nitsinzeke namsa kuthi angikhale njalo yabona. Yeah, kuthi angikhale qobo yathi kuthi angikhale Luther Vandross Diana Ross bana Lion Richie Endless Love. Asangena lamkhatsha abantu bakamkhatsha banamona buka nje le mbali lebayithumele phambili shayatandla wena ushayele lamkhatsha ngena ya labantu abanamona laba yathi ya labantu abanamona laba Shayatandla. Asimshayele ntanda.
mic. The mic is pass. The music no. Asayintanda. Uyangena ulamkhatsha madoda. Hayi. Asayintanda, sayimlulungwane, sayinamlulungwane. Hey, could pass the mic? Pass when the mic pass. Kanze ngishilo shadanda nangu makoti ungenile yeah lento lela ifuna tanda ifuna mlulungwane ifuna tingwela hayi yaba yinhle inkombatane mathotha waba muhle lamkhatsha madoda shayatandla wena waba muhle lazwide omuhle lancumala waba muhle namnguna bantu labamkhatsha banhle so kanzi asawuphenduke nje sesekancane nje usathe sakho isikhathi ubabuke nje usemaja shayatandla asikajaki la asikajaki kuquka kahle awuboni ke awubo nambamba usingaba umguqula kakhulu mfati wami yathi so complain health ezabe nesithi buya buthi shayatandla kufuneka tandla lapha endless love nguDiana Rose bana Lion Richie all the way from the US. Ngiyakhumbula sihambile ke siya e-US ngiyohlala nabo Lion Richie ngikhulele kubo ke labantu labo Lion Richie Michael Jackson nje labaye bangibuta basi Michael Jackson mntana mamkhulu bamathi phela shayatandla wena thank you awungenile lamkhatsha mntana ufuna tandla mina la ngifuna tandla sidlalele ibhuti lomculo futhi sidlalele afika kahle lamkhatsha le kule red carpet uyangena ke thank you buya kusekuseni babe yasemini egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha siphambi kwakho babe nakulomzuzu siphambi kwakho babe nakulela hour sibonga babe kwathi ukuthi yonke babe imishado onke babe emakhaya amiswa nguwe moyo ingcwele ngwe kanye umnikati wemshado egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha siyabonga babe ukuthi lizulu lisibhekile lizulu lisinakile ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha hamba nathi moyo ingcwele hamba nathi babe kuyo yonke lenkonzo uNkulunkulu wethu lomuhle nomangalisako sithandazela babe kunakekelwa nguwe siyathandaza uNkulunkulu ukuthi khanyisa moyo ingcwele ukhanyise buso bakho nakule nkonzo lenhle nakangaka inkonzo moyo ingcwele leyaqanjwa nguwe uNkulunkulu wethu omuhle nomangalisako sibonga babe kwathi ukuthi umshado uNkulunkulu wethu lengcwele akusiyona into levele emuntwini akusiyona into eyaqanjwa ngomunye umuntu kepha yonke imishado babe iqanjwe nguwe uNkulunkulu omuhle nomangalisako nasemini babe yasekuseni sisho njalo uNkulunkulu wethu ukuthi uma sibona lo mqimbo uhamba ngalendlela siyabona ukuthi nempela kuyigospel kulivangeli la ngempela siyabonga moyo engcwele siyabonga sandwa setimpilo tethu qhubeka babube muhle ngendlela emangalisako kuyo yonke babe lenkonzo egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha amen and amen. Siyabonga kakhulu ke kumfundisi Fulane singamshayela tandla ke inceku yenkosi sathatha indzawo. So ke siyaqhubeka ke siya phambili the third siya kumfundisi babe Masilela la uyasi
qhubela inkonzo yakhe kubahlanganisa bombambo namake mbambo la kafishane kakhulu sesiyahamba siya eholeni siyojabula khona inkosi yomsa isibusise ngicela nje ukuthi bangicela siphindeni futhi simnike nje iculo lelimnanzi umfundisi lapha simphakamiseni ete ngaphambili babe masilela uta ngaphambili lona uyasihlanganisela ke labaningi masilela abangamade ngafunza naye same class yeah sisesena bo Jacob Zuma lapha safunza kaye nabo Jacob Zuma thine saphakama masilela bakubone baba asimphakamiseni bangcweleke babe masilela uta ngaphambili utosiniketa live lenkosi kafishane kakhulu. Hallelujah. Anginibingelele nonke bazalwane egameni lika Jesu. Amen. Hallelujah. Umndeni wakambambo, umndeni wakamkhatshwa nayo yonke imindeni lekhona lehlangene nalaba lababili ngiyayivusela kakhulu egameni lika Jesu. Amen. Nebazalwane bonke bafundisi labakhona phakathi kwethu umfundisi Fulane nalabanye lengakababoni mhlambe ncekuta uNkulunkulu letikhona la ngithanza ukuthi ngibingelele kakhulu nathi sonke lesikhona la kulomshado egameni lika Jesu. Amen. Sekushiwo bazalwane umfundisi Masilela khona la khaya ngalokhethekile bazalwane bengingathanza ukuthi ngumbingelele Sabelo Ivan Mbambo Ivan uyabona msingibita lona leligama. Hallelujah. Noxolo sawubona mama egameni lika Jesu nalaba nipheleketelako ngiyanivusela nonke egameni lika Jesu. Amen. Bazalwane angingacithi isikhathi njengoba isikhathi sesihambile lusuku lwanamhlanje luna lokuningi kakhulu ma programs ngiyathi lokuthi ahlangahlangene kakhulu elisuku ngako angifisi ke kudla isikhathi ngifisa nje ukuthi ngibe mfushane kakhulu kule nkonzo lengicela ukuthi ngintoyenda la. Bazalwane umshado waNkulunkulu. Hallelujah. Umshado wabantu bazalwane waNkulunkulu and uNkulunkulu nguye phela vele lo wasungula umshado. Therefore umshado awuhlonishwe ngibo bonke abantu. Hallelujah. Ngaleyo ndlela ke bazalwane ngoba umshado waNkulunkulu bengithanza ukuthi nginijikele nyalo njengoba sengilaphambili ngoba lel office lesengene kulo it's a divine office. Amen. Hallelujah. Ngingacela ke ukuthi kuleli office lengene kulo kube khona kuthula lokumangalisako noma ngabe besixoxa noma ngabe besendani bengicela nje nyalo sinje sithi kuba very attentive sinakeni lokwentiwa ngulaba lababili lambili sicethe lapho sabe sesiyakhululeka siyaxoxa futhi siyavuselana egameni lika Jesu. Amen. Ngixoxile na Sabelo ana Noxolo ngakhuluma nabo sifonelane sicrack ama jokes sihleke but this time kuyajika lokho ndoda because lel office lengene kulo akusasilo office nje uma sifonelana but this is a serious office, it's a divine office. Noxolo nibe ningilalele kahle. Umshado bazalwane webantu labakhulile webantu lababhadlile ingako asikukhuthate kushada noma asikuvumeli kushada kwemuntu longumntwana. Amen. Ngoba umshado ufuna ukuthi bantu babe babhadlile lapha etinhloko tabo babe bacacele uma benda tincumo babe bakhona ukuthi nakekela uma ungakhona ukuthi nakekela wena ungeke ukhone ukushada. Amen. Utamnakekela njani lo munye uhluleka wena ukuthi nakekela. Therefore ingakho ke uma utawushada sithinga lokuthi ubonakalise timbawu letikhombisa ukuthi cha ukhulile timbawu tekumethemba umthanze uNkulunkulu egameni lika Jesu. Ingakho ke bazalwane kulesikhathi lesike ngeke ngidle isikhathi kakhulu kuningi lengakusho and lokuningi ngikukhulumile nabo sibe nema sessions nje sixoxa nabo ngakho ke anginasikhathi lesithe kakhulu nyalo ngenxa ye program yethu. But now lengifuna ukusho ke bomkhatshwa
uAbrahama nani bakambambo ukuthi umshado walaba lababili njoba nibavumele ukuthi abashade futhi ngifuna ukuthi inyalo nase ngawucala ngibashadise ngithole munye wakamkhatshwa ngithole munye wakambambo lo tawuthi yebo sibusiso sethu singumndeni siyabaniketa abantu abethu ukuthi vele mfundisi lento labayendako singumndeni thine siyayati siyayivumela siyabapha sibusiso semshado. Amen. Bese kuthi nakwende kanjalo bazalwane bese bacede futhi bona njengoba bavumela abantu ukuthi abachubeke bakhule bawuhloniphe umshado. Umshado awuhlonishwe boskoni, awuhlonishwe bomaketala, awuhlonishwe umshado bazalwane libandla, umshado awuhlonishwe bomakhelwana, awuhlonishwe ngibo bonke lababona lo mshado lo awuhlonishwe egameni lika Jesu. Noma ngabe nguphi umshado because bazalwane umshado waqalwa nguNkulunkulu. uNkulunkulu umusa anibusise. Amen. Uthi uNkulunkulu kuAbrahama uma amthuma Abrahama wena ngiyakukhipha even lakini hamba uye even lengidakhomba lona lobusisa wena utawubusiseka loqalekisa wena uqalekisiwe sibusiso saNkulunkulu. uNkulunkulu is making a covenant na Abraham. Therefore kubita ukuthi ke manje Abraham uma hamba loqalekisa yena uqalekisiwe lobusisa yena ubuswe ngoba Abrahama wende icovenant na uNkulunkulu. Kanjalo kune covenant leyendiwa noma kunesibopho kunesinqumo lesendiwa phakathi kwemndeni wakambambo nowakamkhatshwa. Ngakho ke lesinqumo lesibazalwane akungangenelele umuntu phakathi kwaso. Amen. Hallelujah. Akungabi namuntu bazalwane loqalekisa umshado wakambambo ngoba utabe atiqalekisa yena. Akungabi namuntu bazalwane lokhomba bakambambo ngemunwe abafisela kubi ngoba utabe utifisela wena ngoba le covenant labayenda namhlanje bayenda phambi kwaNkulunkulu njengoba ngimelela I'm representing lizulu ngimele lizulu egameni lika Jesu. Amen. Therefore akungabikho umuntu ke lotawuma azame kubhidlita naye ecovenant le yakhiwa namhlanje ngoba utabe utibhidlita wena. Noma ngabe inhlito yakho beyibhlungu kangakanani noma ngabe bocabanga ukuthi imbambo utawujikela ngakumntwana wakho noma nocolo utawuvuma lijala lakho sala nje sowubeka umoya phansi uthi sowuhambile uthethe sabelo ubusise lokho lokwendeka la ngoba ungahamba uzame kufuna kubhidlita labantu abakho ngala ekhaya ukuthi awumoshakala kakhulu. Ngiyibeka kabi lento ngifuna kuyibeka kahle ungazama kubhidlita laba lababili ngoba ngibashadisa nyalo utawenda ukuthi abantu abakho bamithe kakhulu ngoba lokhu kuyicovenant leyendiwa bazalwane uNkulunkulu akhona. Amen. Utawenda ungaba nemona nalomshado lo utawenda ukuthi noma ngabe ungigogo ugcoke lingcapsi lize lidzabuke uwe solo ula kuyempeshenini. Bekungcono ukuthi nyalo inhlito yakho ibeke phansi ufise laba lababili ukuthi lo mshado wabo awube impumelelo. Amen. Hallelujah. Na wenda njalo utabondela nebantu abakho nebatukulu bakho bazalwane ungathi haba manje bayenda nje bashada batawu divorce. No, akuna divorce la. Ngevakala bazalwane la akuna divorce ngenhlanhla uNkulunkulu ngibusile imishado yonke lesengi officiate kusete namunye lengukhumbula sengibitelwa idivorce. Ngisana leso sibusiso uNkulunkulu umusa anibusise. Ngakho ngiyathandaza ukuthi uNkulunkulu bazalwane ababusise la kulomshado lo akuna divorce. La kunema business la kune future la bazalwane kunetinto letinkulu kunema upstairs kulomshado lo. Utangibuta ngiyakhuluma ngilanyalo. Amen. Ema Range Rover akhona kulomshado. Hallelujah. Njoba bathe ufanele hlala overseas lapha kamhlushwa lendlu lebahlala kuyo akusilutho kusane upstairs lenkulu ledako. Ngoba lento bayenda uNkulunkulu ukhona egameni lika Jesu. Hallelujah. Ngicela wakamkhatshwa kuningile kakhulu mabhata ngifuna ukundlela isikhathi. Ngicela wakamkhatshwa ngicela wakambambo labo topha sibusiso abantu ababo bathi bantu abethu siyanipha sibuso semshado shadani mbambo thatha makoti makoti thatha umkhwenyane thine sikhululekile singebadali benu. Ngiyacela ngalokho ukuphuthuma uphi wakambambo uphi wakamkhatshwa nje phambi waleli bandla batoyigcwalisa bayigcobe stembu lento ngito khona kuchubeka. Phanini bantu abenu sibusiso ngicela wakamkhatshwa ngicela wakambambo. Labo labakhetho sibato bapha sibusiso salomshado siyayati lento sengumndeni mfundi sishadisa abantu abethu.
Bapi bakamkhachwa, bapi bakambamba. Lo mele lemindeni noma umele lemindeni lemibili. Ngibani? Nkolane. Kolane ophi Kolane? Kolane buya. Kolane Mbambo buya ke mnakethu. Mshayele intandla kakhulu. Nguye wakambamba. Okay, sengishoda ngewakamkhachwa. Uphi lo mele bakamkhachwa? Uphi? Ukhona. Hallelujah. Ni akusikukhuleni ukukhulumako, nini niketana isibusiso bantwa benu. Ngiyanibingelela egameni lika Jesu. Amen. My name is Musa Mkhachwa. On behalf of the Mkhachwa family, we are giving our lovely, sweet, humble, and beautiful sister to the Mbambo family with free and open heart. Ngiyabonga. Asimshayele intandla kakhulu. Hey bogogo nifundzisile man, Mtukulu ukhuluma school fees lapha man. Yeah, ukhuluma school fees lapha man. Bekufanele nishaye intandla kakhulu bogogo nishayane emlulungwane. Bathi uthithene gogo uthi umshoko naloko ushaye intandla kakhulu. Okay, sinibingelele egarden. Ngicolani Mbambo lokhulumako. Ndawukhulumela labasekhaya. Ngithi mina Tibusiso Tonge kuNoxolo nakusabelo. Siyabonga kube kuhle. Asibashayele intandla kakhulu. Hallelujah. Now uNkulunkulu ke bazalwane wathi akusikuhle ukuthi umuntu ahlale yedwa. Ngitakumendela umsithi lo njengaye. Abese maqhubeka ngale kuMathewu 19 verse 6, 5 and 6 athi laba lababili abasesebabili kepha sebanyamanye. Kosomusa inibusisi. Now ngifuna ukuthi ke ngisile le covenant ngalokukhulu ukuphuthuma. Ngisho ukuthi lento lengiyenda namhlanje nine bakamkhachwa nani bakambambo nani nonke bakagogo ihlobo nani nonke stowenda lento ibe yinto leyi1 babe nyamanye. Lokusho ukuthini lokho bazalwane uma sebanyamanye kusho ukuthi kune mix lo nawuthanza ungayenda ungathatha isigzo noma uthatha oros whatever uyithele emandini kuba nemandi abe hodwa kube na juice abe yedwana. Kuhlukene uma kunjalo kepha once wakumixa awusakhona ukuhlukanisa emandi awusakhona ukuhlukanisa lesikzo yodwana so ukuchitha konke na ukuchitha le mixture leyo ngalamanye amagama ukuchitha konke inkosi yamusa inibusise. Ngisho ukuthini lokho ke kusho ukuthi lento lengiyoyenda namhlanje labazalwane ihlanganisa laba lababili babanyamanye. Nangabe utawufika wena bhuti wasabelo noma sisi wasabelo ufune kuvisa amakoti kuhlunga akakwati kupheka lona akakwati ukuthanyela indlu bona indlu yabhuti ingcole njane uthi uvisa inabuhlungu cha awuvise nabuhlungu uvisa nasabelo buhlungu babanyamanye. Kosomusa inibusisi. Kanjalo futhi nalofikako bobhuti wakho noma ngabe bakagogo noma abobane basolomkhwenyane lona utenda yena lapha ekhaya uyinini basukelane naye lokho lenikwendako nikwenda nakumntwanenu lo noxolo ngoba uma sajika ngale ekamelweni sebahleti ekhaya le tension batayifila bonke. Kosomusa inibusisi. Therefore babanyamanye seyinto yinye lo kwenda ngala kwendeka ngala nalo kwendeka ngala kwendeka nangala. Kosomusa inibusise. Amen. Ngibonge kakhulu ke nini leni bapheleketelako nyalo sengifuna bona bobabili ngifuna ukucetha masinyane into ohlala phansi ngingandlela isikhathi bengingacela ukuthi sisi wakhe Nkosi yami ngibonge kakhulu ukungilethela yena uyacwebetela muhle emshayile intandla uyasmile ngikutshelile ngathi liyafika lelilanga liyeda ngako sengifuna bona bobabili bengicela nje sisi wakhe umshayisele umoya ume ngalanga kubo brother noma uma ngalanga kubo sisi dikhethele nje ukuthi uma kubi sengifuna yena yedwane nyalo nane ke bo brother kancane ningishale straight line how brother thank you for giving her to us now I'm doing my now you know my work thank you hallelujah now bengicela kancane ngenxa lama microphone ngoba kufuna nikhulumela kule mbhobho nithi kusonzela la kimi
nibashayile tandla basasonzela. Bazalwane, ngifuna ukuthi namhlanje la emalelane golf course singakahlukani ngikhulume nani nonke bazalwane. Sengizamile ukufaka introduction. Ngifuna ukukhuluma nani nonke ukuthi lokwendeka la namhlanje it's not about ukushada. Lo mshado lesiwenda la ungena emabhukwini lamakhulu ala South Africa, iHome Affairs ulinzelo umshado wabo kulamabhuku lamakhulu lawa. But above iHome Affairs there's a bigger office lengithekini mina ekuqaleni, it's a divine office. Therefore tinqumo letithathwa la tiba bound, tiyabopheka, tiboshwe ezulwini, tiboshwe nala emhlabeni. Lene kubopha emhlabeni kuboshiwe ezulwini, nalo nikukhulula emhlabeni kukhululiwe ezulwini. Nkosomusa inibusisi. Therefore ngifuna kwatheke ukuthi gini nonke bazalwane nibhekile nibofakazi namhlanje. Now umshado waSabelo Ivan wakambambo nanoxolo Anxious Mkhatshwa. Namhlanje ngifuna kuniyala nonke bazalwane ukuthi lo mshado awuhlonishwe. Sabelo noxolo lo mshado leningena kuwo, it's not about just no ngifuna ukuthi bantu bangibone, but now letinqumo lento bentithatha nyalo, letifungo lento bentenda nyalo, tifungo leti recordwa ekhaya ezulwini. Lokuleni kuvuma nyalo niyobutwa ngako ekhaya ezulwini, because now ngiphumile ekungatini ngingumasilela mbambo sihleke efonini. Now this is a serious office. Now lokuvuma la noxolo lokuvuma la kuboshwa ekhaya ezulwini, lokukhulula la kukhulula nasekhaya ezulwini. Therefore mina kwemi ngiyanishadisa, umshado wenu uyaboshwa ekhaya ezulwini. Furthermore nase nifuna kuhlukana bengingajabula niphinze nisibite into sesidohlukana mara la kuna kuhlukana la. Amen. Anginathi indaba endichamuka ngakuphi kodwa ngihambe nani sikhulumile, there's no divorce egameni likaJesu. Amen. Sabelo ngifuna ukuthi wena ungitshele namhlanje naphambi kwalabazalwane bonke umndeni wakamkhatshwa bomanzini tihlobo nebangani bala namhlanje bakunika umntwana nabo. Ngifuna namhlanje uvume phambi kwabo wena ukuthi impela njengoba uthatha lo mntwana nabo kude lokungakuvimba, kude lobafihlele kona lokutawenda ngalenye ilanga sibe sesihlala phansi sawo mkhonyane indzaba ungazange ukusho ngaphambi kuba uze ungene ube deep kangaka kulo mntwana ethu. Nangabe kukhona kuvume nyalo sitobona ukuthi senda njani. Ngode mfundisi. Hey awukhulume kakhulu. Ngode mfundisi. Mshayele intandla othi kude. And wena noxolo Anxious Mkhatshwa, angifuni ngalenye ilanga kubitwa bathi emfundisi labantu bakho laba kukhona lokufihlakele. Nangabe kukhona kuvume nyalo ungakaqali kufaka iring la nguSabelo. Usho ukuthi imfundisi mani kancane kukhona lekusafanele ngikulungise. Sitovele sicelela abazali bayodla kudla ngale bajike babiyele emve emakhaya. Nakunye mfundisi. Nakunye kwendeni. Kude. Uthi nakunye kude mshayele intandla egameni likaJesu. Uyishaya ngesmile lento. Ngifisa ngathi ngani la dudane nibone le smile la busy asishaya la. Ombuka kancane umkhwenyana. I like it egameni likaJesu. Amen. Mbukani ke bazalwane, uyabona umthetho wa South Africa ngiwuthanza kakhulu ngoba ngilalele ngoba sengifuna kuniketa wena iopportunity. Ngiyawuthanza umthetho wa South Africa ngoba uyangivumela mina as a marriage officer ngiqualified ukuthi ngishadise, kuthi nawe ngikunikete iopportunity, ngikunikete lithuba lekuthi utophikisa lokule bathi bona akukho uthi wena kukhona. Angithi hayi Sabelo mani kancane kona ngiyamathi noxolo mara bengathi uthi le ring itawufakwa ngimi. Nangabe ukhona la hayi lithuba lakho leli le mhlambe likhona nelijalite lapha lifuthekela inhlito ifuthe etulu uthi noxolo mara wendani ngiyamathi Sabelo mara bengathi ukuthi lo uyophelela ekhaya ngumakoti wakithi. Nangabe ukhona hayi ungesabi ngicela nyalo usangibona ngisesela kulo mshado uhambe ufunela iphepha. Uyeva mzi ufunela iphepha uyongibhalela phansi ukuthi uthi wena yini indzaba laba ngingabashadisi.
ubhale phansi amagama akho nema ID number akho ukuthi mina ngiyawala lo mshado ngenxa yokuthi Sabelo nginesithembiso naye noma Noxolo nginesithembiso naye angakwenda njani lo kambe ungibhalela lencwadi leyo usayine ukuthi ibhalwe nguwe sotaseleka manje isikhulumi into levakalako. Amen. Uma usangibona ngila unginikete lo ncwadi leyo ungahluka kunginiketa lencwadi thola uze wena njani ungaphinza ubuye kosomusa inibusisi lokhu la ngikwenda la sikukhulumile nabo ase sikugcwalise sigcobe sitembu mbamba. Amen. Asenibashayile tandla. Ema ring eno apha athudana yikho khashana. Okay, ngifuna nje ukuthi singaloko sibamba siyekela. Sabelo angicale ngawe ngalokukhulu kuphuthuma. Sabelo ngifuna kwathi ukuthi uyavuma yini ukuthi Noxolo Anxious Mkhachwa abe ngumkakho lo tawuhlalisana naye ngomthetho waNkulunkulu ekuhlaleni lokuyingcwele kwemshado waNkulunkulu utamnakekela umlondolote noma agula noma aphilile abe mngakho yena yedwa ubambelele kuye ngetikhathi tonke nize nahlukaniswe kufa utakwenda inhloko Sabelo na? Yebo ngiyakwenda. Awuphindze futhi. Yebo ngiyakwenda. Hallelujah. Noxolo Anxious Mkhachwa uyavuma ukuthi Sabelo Ivan Mbambo abe indvodza yakho lo tawuhlalisana naye ngemthetho loingcwele kaNkulunkulu ekuhlaleni konke kwemshado longcwele waNkulunkulu utamthanza umnakekele umlondolote noma agula noma aphilile abe indvodza yakho yena yedwa ubambelele kuye ngetikhathi tonke nisesenobabili uyavuma utakwenda inhloko yewena Noxolo? Na kanjani mfundisi? Uthina kanjani mfundisi? Khale ntandla uthina kanjani mfundisi? Hallelujah. Uyabona nyalo? Ngifuna nibukane. Senibukene. Kunesisho lesithi indvodza ayibukwe emehlweni. Hallelujah. Ngepha kulomzuzu lona ngifuna ukuthi nginikede Noxolo ivumo yekubuka indvodza yakhe Sabelo emehlweni ngco. Ngoba kunesithembiso lekufanele amthembise sona. Lesithe uma sihledi sasikhuluma lesithembiso bavuma ukuthi bayavumelana naso. Manje ke ngifuna ukuthi nibambane ngesandla sakho sekudla nesandla sakho sekudla tibambane. Sekudla right hand nibambana ngetandla tekudla. Sekudla yes. Now ngifuna ukuthi ke usambambe ngesandla bese ningasangibuki mina ningasabuki noma ngibani nibukane nini nobabili. Bese ungilandzela kulamagama njengoba ucela ukuthi ufuna kungilandzela kulamagama mbamba. Mina Sabelo Ivan Mbambo. Mina Sabelo Ivan Mbambo. Ngiyakuthabatha wena Noxolo Anxious Mkhachwa. Ngiyakuthabatha wena Noxolo Anxious Mkhachwa. Ukuba ube umngami ohlangene nami ngomshado. Ukuba ube umngami lohlangene nami ngomshado. Ukuba ube owami manje nanini. Ukuba ube ngowami manje nanini. Noma kuvela okuhle. Noma kuvela okuhle. Noma kuvela okubi. Noma kuvela okubi. Noma kuvela inhlanhla. Noma kuvela inhlanhla. Noma kuvela ubunzima. Noma kuvela ubunzima. Ekuguleni nasekuphileni. Ekuguleni nasekuphileni. Ngizokuthanda ngikondle. Ngizokuthanda ngikondle. Ngikuthokozise ngokomthetho oyingcwele kaNkulunkulu. Ngikuthokozise ngokomthetho oyingcwele kaNkulunkulu. Size sahlukaniswe ukufa. Size sehlukanise ukufa. Ngiyakuthembisa konke lokho ngeqiniso. Ngiyakuthembisa konke lokho ngeqiniso.
Utive kahle babe? Ngitive kahle mfundisi. Angakungetele emagama kulesikhulume ngakho. Awangiteli mfundisi. Utakwenda. Ngihlitiyo levuma mfundisi. Shayela intandla egameni lika Jesu. Hallelujah. Uthi nomunye ishame. Ngathi ngangimbi shame leminiyeza la kuwe. Noxolo Anxious Mkhatshwa ngiyavuma. Noxolo Anxious Mkhatshwa angiyavuma. Kuthi wena Sabelo Ivan Mbambo. Kuthi wena Sabelo Ivan Mbambo. Ube indoda yami ehlangene nami ngomshado. Ube indoda yami ehlangene nami ngomshado. Kuba ube owami manje nanini. Ukuba ube ngowami manje nanini. Noma kuvela okuhle. Noma kuvela okuhle. Noma kuvela okubi. Noma kuvela okubi. Noma kuvela inhlanhla. Noma kuvela inhlanhla. Noma kuvela ubunzima. Noma kuvela ubunzima. Ekuguleni nasekuphileni ngizokuthanda. Ekuguleni nasekuphileni ngizokuthanda. Ngikondle ngikuthokozise. Ngikondle ngikuthokozise. Ngokomthetho oyingcwele kaNkuluNkulu. Ngokomthetho oyingcwele kaNkuluNkulu. Size sahlukaniswe ukufa. Size sahlukaniswe ukufa. Ngiyakuthembisa konke lokhu ngeqiniso. Ngiyakuthembisa konke lokhu ngeqiniso. Asibashayele intandla kakhulu. Utivile ke Noxolo. Ngitive kahle mfundisi. Usoli lutho awufuni kuphungula lo. Cha ngidayona lento mfundisi. Shayele intandla kakhulu egameni lika Jesu. Ngicela ke lama ring letindandatho tibuye lapha kimi. Ngicela letindandatho tibuye. Ngalesikhathi beta ngicela bafundisi labakhona la bagcotshwa basomandla bede sitewuthandazela nathi tindandatho egameni lika Jesu. Cela bafundisi balanzelele nathi tindandatho bede lapha sitewu dithandazela egameni lika Jesu. Awushayelani lo mntwana tandla Nkosi yami. Shayela intandla egameni lika Jesu. Praise the Lord. Naba bafundisi labakhona sithandazela nawo emaring. Praise the Lord. Praise the Lord. Malo ingcwele siyabonga. Ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Hallelujah. Malo ingcwele lama rings nalama wash. Babethu lomuhle siyawabheqa ngegazi lika Jesu. Malo ingcwele. Onke emademoni ahluliwe ngegama lika Jesu ngiyadestroya ngehlulekisa onke operations obumnyama ngegama lika Jesu waseNazaretha. Siyawabheqa ngegazi lika Jesu Kristu waseNazaretha. Malo ingcwele sawufihla sawanyethe egazini lika Jesu. Mabe sibusiso kulomndeni in the name of Jesus ngegama lika Jesu. Amen. Shayelani bafundisi isandla egameni lika Jesu. Niyabona njalo bazalwane, nginako lebe ngakusho ngalama ring mara ngikhulumile nabo ukuthi mina ngikhulumi ngema ring. Lesikhathi lesimbambo isikhathi sakho. Le ring le uyayadwa wena lele kungiyona lekufanele uyifake esandleni semngakho. Ufuna le ring le uyifake. Umtshele ukuthi ichazani kuwe ngemagama akho, ngendlela yakho, ngesikhathi sakho. Nayi ring ithathe baba. Lesikhathi sakho lesi angathi lababophe lapha noma babophe kwaba friendly ukuthi utakukhumula. Yebo ngathi kuyavuma njalo nakoke. Thatha sakho isikhathi utsheleke lelipatshaz lakho ukuthi le ring ishone. Sidudla sakho lesi mbamba. Kufanele ujabule nawe iyeta yakho iring isendleleni. Lena ngileya Noxolo. Lena ngulenye le special. Mina ngidakuniketa imic nje ngibeke la emlonyeni wakho so that khulumela naye. Mnikete lesandla atendele.
ngale ringi ngiyafunga phambi bakamkhayitshwa nabaphambi kaMbambo nabo bonke labasivakashele lo mshado ukuthi ngile ring le ngiyakuthembisa ukuthi ngiyakuthanda ngaso sonke isikhathi nginakekele ngaso sonke isikhathi ekuguleni nasekunzimeni ngizohlala nginawe sithando sami ngiyakuthanda kakhulu mbali yami ngiyabonga kakhulu sithando sami ngiyabonga sure ucizile Mbambo kodwa lokushila kufuneka phakathi sohlothe ikhona lokukhohliwe angikunike isikhathi nje ukukhipha umoya ukhumbule nangabe kusekhona lokusele manje lokubona mfundisi uthi ngiyadithandela kulomntwana shayele intandla kakhulu egameni lika Jesus ngiyazifela ngiyadithandela kulomntwana iyonge hey man noxolo ukomso mani ke acala kufake naleli washi asala qhetha vele asho ukuthi leli washi kahle hle kumbe kuline mibandzela uthi siyakwathi sitawukuva khona la angikwathi wasecansi ukukhumule njani babe kodwa nako lokufuna ukukhumule khona la hey yeah nawe sekusele kancane ukuthi bakukhumbule liyeta lakho langa uNkulunkulu nawe sokukhumbulile into letawulimata wena ngilomona man ngoba njengoba benda so wena le yakho inhlitiyo ayikajabuli yafuthelana manje lokho kutakulimata kakhulu kanzi bekufanele ubashayile tandla ubajabulele ubabongise kuze nawe uNkulunkulu atona katakakho tindzaba ngoba uhleti lapho kuyafutha la uhleti khona mara uyafuna ukuthi uNkulunkulu akuside yeah hallelujah lelwashi lenhle kakhulu nedile yamhlula kulikhumula angathi kahle lokuthi balibophe njani lesitolo ngijabula kakhulu masamlekelela ngoba kunjalo vele ngiyakwenzela umsizi onjengawe uyayibona lento lenteka la awuvake imnanziso lento ngumlekeleli wakho Mbamba ke lo namba nguye umsidi wakho eMbambo lo washa ngavuleka mfundisi ngaleli washi lami lethanda sami ngifuna ukuthi ngaso sonke isikhathi ngoba uyasathi isikhathi sami sokubiya ekhaya mangibiya ntambama mina ngiyathi ngishaya 7:30 so udlala efonini uzikana ukuphi so leli washi lami leli vele ngiletokhumba ukuthi so kufanele ngibuke baba Mbambo uthi uphephile uyabuya ekhaya yini so ngithembisa ngaleli qhubeka uwende lo lohlala ukwenda uthi unginakekele mangisemsebenzini ungibude uthi ukuphi uhamba njani umsebenzi ngiyabonga sithanda sami shayele intandla kakhulu thathe sakho isikhathi Mbambo sidudla sakho leso unakekele kahle nali nemvula ifuna ukukhema kahle kunesibusiso lesikhona la kulomshado praise the Lord hawu sowucethile Mbambo ngicela mfundisi hallelujah asimshayele intandla kakhulu hayi ke setinga noxolo ufuna ukuthi khulumela naye atshele inkosi yakhe ukuthi le ring ichaza ukuthini uthatha sakhe isikhathi naye asifuna ukumjaka ufuna atendele kahle angashiyi lutho lona ngumshado bazalwane usazama ukuthi acatulule lapha le yakhe ngathi bayibophe yabopheka kepha alikho lifindo lelingasombululeki ngithi Sabelo Ivan Mbambo ngale ring le njengoba uyibona iShayina so usho ukuthi nelithando lami lihlala litoshayina njalo le ring le nawulibuka ukhumbule mina liphawu lokukhomba ukuthi ngiyakuthanda oh so ucethile
Sengicedzile mfundisi. Hayi cabanga kahle ngathi kukhona lobo sotamtshela kona lokukhohlwako sothuswa ngilamehlo. U right nje ucedzile. Cedzile. Asimshayele intandla. Naye futhi kanjalo uneluwashi. Utamtshela ukuthi leluwashi lisho ukuthini. Hayi mina ngingeni kakhulu. Balekelelana. Manje mbogogo nibathandazele labatukulu benu. Bazalwane emabandleni nibathandazele labantu benu. Ukuthi uNkulunkulu abaphumelelise babe nempumelelo. La kubophekile la. Lelwashi leli libophekile impela ke bazalwane. Yepha lona. Ngeke lihlale la kulendvo lengibambile lesandleni sambambo. Hey, ya baze bavumelana bathi linemanga le. Aus. Hallelujah. Hayi ke ngibona umoya wekubambisana lo strong la. Ngayelwa shilamlili ngifaka lona. Nakuthi noma so le uthi faka 1 faka 2. Uthi nawuka lelwashi. Ukhumbule isikhathi sokubuya endlini uthi hayi sekusikhathi sokupaka itruck. Jake isidudla sami endlini. Shayele intandla kakhulu egameni lika Shesu. Ngiyabona. So ucedzile ba. Sengicedzile. Hawu bashayele intandla kakhulu. Faka 1 faka 2. Wena longathi lo 1 na 2 ukuthi usuke laphi. Lo mndeni wakambambo uNkulunkulu ubabusise ngedriving school. Nangabe ude emaphephe kushayela imoto uloku yahlupha la endleleni. Yekela kuhlupha bemthetho ude kunaba lababili batokusita uthi unga comply njani la emgwaqeni. Batakukhomba indlela. Hawu Nkosi yami senigcedzile njalo. Sicedzile mfundisi. Asikacedzi. Hayi usangakacethi ke noxolo khona la safuna kusho. Cedzile. Yeah, no sikhathi sabo. Now indzaba ngathi songibuka kakhulu mbamba. Ufuna ngikhweshe eceleni. Niyambona umuntu. Ufana bazalwane naleti moto lanifundisa ukushayela wena usuwafunza kushayela imoto yambamba usafune kuyibona. Mara wehle kuwe wafunza kuyo kushayela njalo sengibashadisile ukuthi mfundisi sikhweshe eceleni uyangiphazamisa. Hayi kanzi niyajaketela imvumo niyithola lapha kimi. Asenigucuke ningibuke. Bese nibanikete ama cushion. Akuna cushion la kune carpet. Gucani la phansi nekele kujaketela into tingakafiki ma. Akhona ama cushion. Ngicela abafundisi baphinze babuye batoba phasibusiso salomshado. Ngiyacela ke ukuthi sibathandazele sibabeke etandla sibaphe sibuso semshado Sabelo ananoxolo mbambo namhlanje senishadile ake nithathe naso isibusiso tukubagcotshwa kwaNkulunkulu salomshado ube impumelelo egameni lika Jesu. Malo ingcwele siyabonga uNkulunkulu wethu ngegama lika Jesu. Zulu lapha kade mphemewe kuphephela babelo ingcwele siyabonga mdali wethu insuku siyabonga uNkulunkulu wethu omuhle nomangalisayo siyathandaza baba egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha naba babe bantu ngegama lika Jesu waseNazaretha uqhubeka uyakhula ngemali nawo babe lo mndeni uNkulunkulu wethu omuhle nalekhaya baba konke siyakhulekela siyathandazela ngegama lika Jesu waseNazaretha
ubusiso uNkulunkulu wethu oyingcwele laba bebangena khona laba bebaNazaretha babethu ingcwele siyabonga babusise laba vela khona uNkulunkulu egameni likaJesu waseNazaretha ngegama likaJesu babe lomshado uNkulunkulu wethu oyingcwele unakekele ukukhanyisa ubuso bakho moyo oyingcwele ubukhanyisa babe bakho ngelihle ligama lemfelo wethu Jesu Kristu waseNazaretha siyabonga babe wethu omuhle siyabonga mdali wekuthi ngeke ubayekele ngeke ubashiye nanini siyabonga babe wethu omuhle lomakasako ukuthi uNkulunkulu owethembekile ngaso sonke isikhathi ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Thank you Jesus. Hallelujah. Singabayashayela tandla kakhulu egameni lika Jesu. Praise the Lord. Sebanga ningasukuma ke nime ngetinyawo tenu. Bese nibambana futhi ngesandla sekudla. Bazalwane ngicela kusho namhlanje 18 May 2013 nangibuka lelami liwashi lithi ngu7 minutes to 12 ngimemetele phakathi kwenu ukuthi Sabelo Ivan Mbambo Ananoxolo Anxious Mkhachwa sebashadile bayindvodza nemfati ngalokusemthethweni nalokubusiswe ngusomandla egameni lika Jesu. Asibashayele intandla kakhulu egameni lika Jesu. So nesibusiso Mbambo, so nesibusiso Noxolo. Seningenda lento lebeningixoshela yona, sengifuna kubona sibe ningixoshelani. Sengifuna kuba beningixoshelani, sengiyasuka vele ngoba ningixoshile. Endalendo yakho ngifuna kubona utatendela yena ngendlela yakhe lathanza ngayo uyathi yena uthi ufuna kwendana ungixoshile wathi angisuke hey ngathi ningacimeta nivale emehlo yeah amshayele intandla asenda lento yakhe nawe tsatse shaya tandla nje ungesabi noma uva ukuthi yishem nawe shaya tandla yeah akasahlekeleli kwalapha umkhwenyana ufile lihleke ufile smile hey ukuthi awuhamba usiphinze kumbonye lokho inza ungavele ngiyokujaketela tino ukuthi hey uhlambuka kancane yo yeah inhle lento hey ase ukhulume futhi hey inhle nomuntu mfundisi Look silenda sami mfundisi ngiyathatha yakho hayi ngendlela yakhe uyahlonipha makoti uhlonipha bomaketala nabo babetala manje umkhwenyane uyahlonipha makoti manje umkhwenyane ubathe kunamaketala ngalapha umkhwenyane uthi hayi nithini akokwacithi yini langakayicithi angisavisisi kahle emguni bathi akakacithi uyathi lala bathi akakacithi bengibafisela ukuthi ngathi nabo bangasheshe bashade batosikhomba sibe yini lele shoda la ngoba Mbambo wenda kwakhe nalesidudla sakhe bathi akakacithi asibathandazeleni basheshe bashade bazalwane batosikhomba ukuthi kushodane la ngabe bazalwane ngiyacela ke ukuthi nginabo lapha etafuleni sicethelele lokwala eSouth Africa umshado wenu fanele ungene ku marriage register ngicela niyongisayinela njengoba usayina lapha ema witnesses abo kuna Makhosazane lebanginikete yena banginiketa na make KP banginete ama ID copies ukuthi bata witnessa ngiyacela bete batosayina babajoine lapha batosayina lapha etafuleni hulumende naye ufuna akakhe emaphepha ngiyabonga asimshayele intandla umfundisi asayele umfundisi intandla bo
Ya nimvile nanisabela khuluma lapha angithi. Ya iyakhuluma le ndoda nami yathi nayi ngifonela. Iva ikhuluma siyafaka thu lapho. Uyabona. So simshayela tandla ke make Mbambo nababembambo sebashadile la. Le mhlambe singafuna ukuthi basasayina lapha singafuna ukuveta la kancane ukuthi lucwaningo ke Sabelo nawe make Mbambo luveta ukuthi eSouth Africa ungacompare abantu base South Africa ubacathanise nebantu baphesheya eAmerica nebantu base Britain sine bantu bale South Africa lucwaningo luveta ukuthi sihlukile njengoba senishadile la lucwaningo lwabantu base America luveta ukuthi before bayolala lo munye umngane si good night honey nalo umngane asi good night honey niyakubona niyangiva msangithi abuye base Britain lo munye wase Britain si good night sweetie lo munye asi good night sweet angathi ke Mbambo wena ukuthi ukuluphi luhlangothi la ngoba la eSouth Africa licwaningo lesikulentako luveta ukuthi abantu nasebayolala bobabili bathanzana lo munye akasho ukuthi good night uvela se ukhile yini wonke umuntu wahlala icabangela yena ukhile soyalazi ukhile so ke asishintsheni ke thina bala eSouth Africa siyeni ekubantu bangale emshiyalo wasingabo ubutho ukhile yini asibashayele entandla ke bayalungisa ke la bengishilo ke mina ukuthi Mbambo usentele lento yabalula la sishadela khona la ingcayizi vele emshado la kune swimming pool uma ngabe njena nawo utive emandla nayi swimming pool lapha ubuya uyogeza Mbambo usibhukhele everything la ubuya wasilethela neJehovah celebration shadandla nje wena kwakho kuphela Bazalwane ke uma sebagcwalise umthetho wala eSouth Africa mina ke sekuyangivumela ukuthi nase sicethele okwangala sengibaniketa certificate sabo semshado ngalokho semthethweni mina ngiyabanika ngazi ukuthi sithathwa ubani bayabashutha ke bathatha certificate sabo semshado uNkulunkulu omusa so babusisile kakhulu ngiyabonga kakhulu asibashayele entandla bayingcwele sesitawuphuma ngenyalo sicela singakaphumi la sitacela mfundisi Twilight ngaphambili asivalele inkonzo yethu ngemthandazo sesiyahamba sonke sibuyela la sigibele khona sibuyela siya eholeni lapha eTSB siyocala khona the second session of our program. Siyakubonga babe wethu lengcwele egameni lika Jesu siyakubonga ncaba yokuphephela sibonga baba ukuthi sibe nawe la kulomshado uNkulunkulu othona amandla sesiyakhuphuka ke uNkulunkulu othomhle sayoholeni bani nathi uNkulunkulu amona amandla ekwehlukahlukana kwethu uNkulunkulu amona amandla sesibhece ingadi yaJesu lenemandla emgwaqeni ngegama lika Jesu Kristu sisahamba uNkulunkulu amona amandla onke siphephise babe wethu omuhle egameni linamandla igama lika Kristu Jesu amen.